RVA lisa sede nalo sege tiasu tim kwa tiama abama izan zabu aji sute kwa nyu sepahen nya kurso mu kone kwa bi lish nama sepahen ngalo nyu sepahen kwa nama se she tu nya ma ko tu ti tu nzi ti zi kwa bi nzi hi zi kwa chi nga sin se she tu kwa sepa yesu ji sunya ma sha ma ni de ga do ma se she tu zi ngalo sepa yesu ji sunya ka bi nu kwa bi la la sin zi hi kwa ma mi cha ga ma ji te ni sa de nya sepa yesu ji sute na sa lue ma yesu moi no te no abi ashe ko je jwa la bi sepa yesu jesu te se da ma li ku ka ma mi ngalo sepa yesu jesu li ta wo ye bi doji bi sepa yesu jesu nya ni te ka to ka ma mi ngalo sepa yesu jesu nya ni te ka to ka ma jwa ma bu ni ji hi kwa bu sa be kna lo tia ma cho pe cho ja mya nya khu chi du ja mu lia ma se she tu ngalo sepa yesu jesu nya sepa he ni kwa ji hi kwa ma mi cha ma je che pali su ba bi ji ka ma pha bu nya sepa yesu jesu te na he ni kwa那些干嘛不呢？啊，可吃最低嘛米啊喽！那些人呀，为啥米伊那么阿嘛比？努尼瓜比为啥你发嘛米的伊那么比？嘛干嘛米啊喽？是把耶稣基督里嘛个拉嘛瓜？是把耶稣呢？只话抓嘛里比嘛干嘛不呢？拉错啊只呢？就讲木俩嘛米啊喽？呵嘛你的是把耶稣里只话瓜比噶都干嘛米啊喽？你是些土瓜，啊是不都啥的呢？是把耶稣基督那啥了嘛耶稣？夸嘛米啊喽？就瓜。可吃都加木都抓嘛米啊喽，是把耶稣基督呢？无啥比吃阿嘛的，你是些土瓜比弄阿的嘛个拉嘛米啊喽，如这瓜下都木都可吃多做拉嘛只的，是把耶稣基督的话苦是呢，一百可的只那嘛比，你是些土瓜比弄阿的在地花嘛个拉嘛米啊喽。是吧呀？无啥比吃阿妈的，人是些土瓜比肉肉木干嘛米阿喽？地瓜花有肉子瓜，啥都木都做拉嘛只的，啥的的话无可干啦在，是吧？耶稣就是的肉，话无可干啦比肉都加那嘛米，人是些土瓜比马个拉嘛米阿喽？古里阿妈问人是些土瓜比肉子瓜，啥都木都阿里是师傅多做拉爱米，是吧？耶稣就是的只是你一的话无可那嘛比，侬话的苦点嘛米阿喽？是吧？耶稣就是的只是你。点对嘞，下都木都啊，可是多做拉嘛只管爱米，是把耶稣的指示呢，若错学对嘞，是把的花对嘞，是把的罗尼玛嘎克付个对嘞，那罗克格拉索，阿就是的阿克沙姆啊。